stavimo? Le štafle imam, zafršalala bomo. Malo zaglavljale. Imamo orodje pravo, ne? Ja. V glavnem, glede na vreme, ne, super je, smo se odločili, da naredimo fantasyjega snežaka. Naredite tudi vi svojega, takega malega, ličnega doma, pa nam ga pošljite na Facebook profil Radio Fantasy, pa ga ocenimo. Zakaj pa ne, pa nagradimo. Mi dva bova svojega naredila zdaj. Akcija! Evo glava! Imamo ga! Evo! Imamo trup! Pa si ti čist prepričan, Mato, v to, kar mi delamo? Jaz sem naredil načrt, tako da ne rabi skrbeti. A, Mato, je rato? Ponulo. Je. Radio Fantasy.